au mariale patitona stage ka program ne yete biga matate se kla te buida aiza ka 50-60 feet ninge undai lamida. Hello Studio4 OneMajority miana peza ma haim nazu dawele no my video is a wireless microphone I guess STAGECRAFT ST-U900 pogo microphone langa ka lo bega pin somewhere anga budget friendly tebe dual channel microphone kana uda apose kadaba brand didona microphone kyatkel gu mi ina kana ngoluba quality leja acceptable quality the live sound te vlogger raki me te lubiba microphone ajani pen somewhere adle STAGECRAFT ST-U900 ngola le me ai pogo microphone aiza ni check ten somewhere da ye lamen to kaban to kamjina power on te ka paida dual channel and channel 1 aina channel 2 channel 1 channel 2 volume aisan ka 1 o'clock position ge kai langmi channel number 1 na try te rai da. Hello, want to check testing 1 to check aija channel number 1 apo da EQ ko chaina te pi garanga low sakat te wai low mid ka sakat te wai is high mid leja sakat te da. Hello, want to check high frequency 12 kilohertz chaina boost te da. Hello, want to check ai kai sound za pugu quality uda ai ge pugu range ai leja nui check te pi da ai jana ka sebam za I au headphone na sebam saksa nung nui le aja sevlada pa mi ku karang dim za reasonable te ba apo microphone kana ga kada ba company sur AKG Sennheiser gu kyat gu mi ga apo kana ngolu za pokwa le za siazuma ka ba ni te lui ba wireless microphone ra kyang na me so me te lui ba microphone da ai ja sunaka season wong jigna na ko program ko ga te ra nanggoda jigna soguma kyang na lui nei me pi ga nei me plam si nei bam to na za apo gu lam ga ka dui ba za review te le ka channel 2 apo pe le za check te pi ga lu za pugu range wireless gu range size le try te pi ra da. Hello, want to check testing 1 to check I get pugu switch la da on off button na battery pencil battery nuina that kana ba battery aja apo ga poli te da. Hello 1212 STAGECRAFT ST-U900 da India go maka ahuza go ma was India go local brand ram mak pa sipo swana quality iba company da aja ni try te lu le ba te ra kyang hanga affordable te ba kana ngodi ar ba dual channel kana ngolu ba wireless microphone set ta pa mi aja approximately 15,000 sang cramming ye ninga apo microphone kana aja ngodi da. Hello, want to check aja to na lama range da ke talu me ba deu ba try te pe da po so ga vocal effects no me thak te ba response te me reverb kai lu za try te pin. Hello, check 1 2 hello 1 2 1 2 check aja reverb 11 o'clock position yeah kai lu try te da. Hello 1 2 hello check 1 hello check testing 1 to check aja ga range pugu range dai te talu me ba try te pe garanga lama parada
Hello, 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 check, check, check. Testing one to check. Guys, hello, paluza. Try to pay da. Pugu rents the keta maybe. Hello, one to check. I around go receiver gonna 40 feet. Kumela leda 40 feet. I pat sona lam wang chang na 100 feet. Hello, hello, 1 2 1 2. I 100 feet ning la leda. 100 feet approximately. Lam le wang lubui. Lam le mi kwa. Se la leda pugu rents di lo pa lam da. Mizungo ta di bilib le ya. Lam raim le jata lupin da. 150 feet mana. Mau magzing ya. Mi kwa lu diu da. Hello. Kwa se la leda sungo ta le ja. At least 150 feet ka. Tatiu dang ka ja. Check, check, serme. 70 feet. Hello. Wireless microphone STAGECRAFT go. Dual channel microphone test. Ebda go rents. Aku meriale patito na. Stage kya program na yete biya. Matate se ukla te luida. Nka 50-60 feet ninge. Undai lamida. 1 2 check, check. Hello, 1 2 check. Check. 20 feet, 30 feet go area. Nka na studio ka receiver tayo wang chang dai da. Hello, 1 2 check. Hello, check. Pugu frequency channel A 621.500 megahertz ka. Channel A, channel B 628.00 megahertz. Pugu radio frequency range ta frequency range ta panam kamata te jamja. Pugu working distance 60 to 120 meters, 300 to 350. 300 to 350 ningana cover te lubiba microphone da guren size apo microphone STAGECRAFT ST-U900 apo bu receiver microphone kanna lamida pause budget friendly kanna ga 15,000 lungkina lulubana iksangda wireless microphone so sevra ma quality siawra ma bamla lubui leja quality compromise te makpa ga anui go budget friendly te ba wireless microphone abu kit masa abu set le bza rangane le hamna ne pega bizine to da